Munas amigo yuyarikuy, imaynatatas Dios ganta tarirqasunki, maypitas Dios ganta tarirqasunki, maymantatas Dios ganta orqasunki. Chayta yuyarikuaqchu, walejpachu yuyarikusayki, ama qunqarpaychu. A veces paymanta t'aquspa wathimanta chay kawsayma kutillawaqta, tal vez chay llaki kawsayma. Pero kay pagarimpi parlarita munayki Moisés manta, yahnata niriwanchis, imataq Dios paq propósitun karga Moisés paq, imatataq Dios ruayta munarga Moiséswan. Kankuna yachankichis Moisés karga hebreo, tatan maman chay Egiptupi esclavos sina kajkanku, y chaypitas payaga uña wawa karga. Yuqtimputaq faraón nerga qala qhari wawasta wañuchinaykichis tiyan, y chaypitas Moisés karga uña wawa. Maypichus maman mana soldados wañuchinankuta munarqachu, maypichus payqa kanastitama ruaruytawan churayusqa yakupi, y chay yakupitaq kay faraónpaq warmin tarikusqa, y maypichus chay diamanta pacha Moisésqa kawsasqa kay faraónpaq wasinpi. Munasqa amigo imanintaq tata Diospaq palabran kay pagarimpi tata Diospaq palabranta ñawirisun kay Hebreos hatun taqaynin 11 huchuy taqaynin 24. Ajinata niriwanchis Diospi hap'ikusqanrayku Moisésqa runaña kaspa qesacharqa faraónpaq ususinpaq wawan sutichasqa kananta. Dios nuqanchikwan hatuchis milagrusta ruwayta munan, pero paypaq makinman churakunanchis tiyan. Mana nuqanchis paypaq makinman churakusun chayqa Dios tal vez mana usawasunchu instrumentuta hina. Maypichus kaypi tata Diospaq palabranqa nin Moisésqa nin churasqa karqa kanastapi, maman tukuy creyninwan churasqa, yahnallatataq payqa joven kaspa sutichasqa karqa faraónpaq wawan, pero payqa sonqonpega siempre cargapuni munakuy. Munas amigo, kantata purisayki. Tal vez kay kawsaynikipi nispata purikunki imapaqta nuqa hamurqani kay kawsayma. Imaraykuta hayna llakisqa tiyani. Imaraykuta tukuyma faltawan. Kay pagarimpi munas amigo kusikuy. Porque Dios qanpaq hatuchis milagrusta ruwayta munan. Manara orangi chayqa mana niwaqchu, mana tinichi niwaqchu. Oranayki tiyan. Chayayku kay pagarimpi Jesucristo sutimpi Dios hatuchis milagrusta kawsaynikipi ruwanqa. Aynallatataq Moiséspa kawsayninpi hatuchis milagrusta Dios ruwarqa. Tal vez paypaqa mana facilchu kawsaykarqa. Tal vez payqa saykorqa kay 40 añosta kay israelitasta desiertupi pusaspa. Pero payqa hatuchis milagrusta Dios manta zikullarqata. Chalayku kay pagarimpi ninchis kay hallp'apatapi kasanki chakiyuqraq chayqa purinkiraq chayqa sunquyki respiranraq chayqa Dios ganta munakusunki. Payqanwan imatacha ruwayta munan. Chalayku sapapaqarin orakuy ni Dios ni maytaq nuqapaq yan, maytataq purinay tiyan, imatataq ruwanay tiyan Dios ni. Y Dios tak sapadía yanapasunga, sapadía yanta rikuchunga. Munas amigo, Dios pa bendición en gawan kachu. Kaya dia watimanta tingullasunta kay video nikta.